Kembali kangge bos domba. Pak Epa boleh tunggu sekali. Pak Haja. Oke, kangge Ajoni bos gabah. Ajoni bos Ajoni gabah. bos beras, Ajoni bos beras. Ajoni bos beras. Ajoni bos Ajoni bos gabah. beras, bos beras. Bos beras. Ajoni bos beras. Sesambate kaya berikuan dunia wis kaya kiamat. Blenake wong ditinggal kawin urip kaya langkaan. Ibaratnya turun ing pawon panas jagat tuh lakon. Urip kaya ketunggon geni tenang sedih mari-mari. Duwe lanang wis suwe rapi. Ajoni bos beras di wonge ana beli dek. Adodi Ajoni ana beli. Ajoni Ana di ngarep Ajoni bos beras. bos domba. Bos domba. Ajoni bos beras. Sundemen Ajoni sampe wis nama-nama. Ayak kene Ajoni ayak kene. Ayak. Laranti li bisa diputus. Sapa maning Dot? Dot. Hai. Bos tulang, bos tulang, bos tulang. Bos sulam sampe wis nama-nama. Buktine cintane sampeyan cumaning lambe. Di batine tetap benan begini. Bos Saswan. Bos Saswan. sambate kaya blikuan dunia wis kaya kiamat. Blenang What's wong up? ditinggal bos domba urip kaya langkaan. Ibaratnya bobo ning dapur Bos Saswan. panas jahat kuwi kelakon. Urip What's kaya up? ketunggan gari panas sedih mari-mari. Duit cinta bidang disiksi. Bos apa Dot? Bos Saswan. Bos Saswan. Sing duwe kawasan kumbung. Yang punya kawasan kumbung Bos Saswan. Bos Saswan. Bos Saswan. Uangnya ana beli Dot. Ana di ngarep. Bos Saswan yang punya kumbung. Bos domba. Hah? Bos tulang. Bos tulang. Bos domba. Bos domba. Bos domba. Bos domba. Bos Saswan yang punya kumbung. Bos tulang. Sundeman. Bos lektor. Sampai wis. Wasa. Bos tulang, bos tulang, bos tulang. Terima kasih. Siapa ini? Bos tulang. Bos tulang. Cinta diputus. Pak Bos, RT ne durung Pak RT. Pak RT wongnya ana beli kah? Sing ngarep Bu, sing paling Pak tengah. RT. Nyatane. Nyatane. Pak RT. Pak RT mana? Sampai wis nama. Wadaw. Terima gaji Pak RT. Pak RT nyatane manis ning lambe. Iya batine tetap demenan begini. Pak RT. Pak RT. Sesambat kaya beli gua dunia wis kaya kiamat. Lelaki wong ditinggal kamu urip kaya
Teh. gaji